ba RDC bavuga n'ubwo Uganda Okwetebeekanisiza okwijuka emyaka 38 kwiha government ya NRM kwato bwebembezi kandi mukora habwo umwaka ogu neija kuba muri jinja bakaza omuchaka kutufera kututuka kweze emyaka 5 bakuribwa ensiri amasasi gakubahezaho bakiha emyaka 5 ejo kandi wari kurenza abo kugira ngo we no murwane hati kwiha omyaka ya nkaga na nshanju kwatara kikozire nito bagamba kutaro abantu bakabani baforu obusheru polio n'indwara ezindi hati wahurira nti hacyaro bo mu rukobe gomborora afiremo umwana obuseru mwine kuteho research impango murete ba doctor na ba researchers barebe cyaro gahariki aba bajumire ibikorwa byaba mu mbebembeza barkwenda kugarura ihanga inyuma ahabwe bigenderwa byabo nk'abantu twenda tubinge abakugezaho kututabangura bakuzana politics izo kutanisa abantu mu madini ninga ombya tribes mununga nka PDM izirire aboro tibakushoshora nti senti za PDM neza abakuhagire NRM nabakukunda Museveni bonka no Boba coordinator ba office ya national chairman ningash ONC ahabwa Bushenyi mpango nabo basime bikozwe government ya NRM kwiheijo mbwebembezi yunijwe mu buto bwanjye twatine amashanyarazo witu muze ya campus mukuza kucharginga nkamarisha 3 omutawuni sitamire so ngo yijure nirimwe kugitasi kongata hinkugambira tata ayina amashanyarazo munju TV nara buri kintu cyo kutambura ucerga hwaho za mizi nyungambura national takata kajura hoga nyunju buriro mbwire bwa hati twebembera twine government programs zikwebembera abakaziza yowe kuwa azikwatire ngo zitungure abakazi biho mborozi batamurengo rundi abakazi hatebe joining politics ya ombwiro barkwenda kuba mbwiga nako mbwiga ko government ejeka leta no tambura Abraham ho urkwenda usobore cyo urkwenda ugambe cyo urkwenda so arende kuba mworo naiza kuba mwora arende kwekore kirema naiza kwekore kirema omwako guhire Hajat Hadija na myaro orukura office ya national chairman akahemenyeto n'abakazo mu Bushenyi mpango ebikoreso kubahwero kwetungura gasha kwa maikwa twakire